5 lembar berarti 500 tak oleh Bang Aman. Ulun tuh berpikir Cilai tuh berpikir di dalam pemikiran KKI-nya 500 duit sudah di tangan kulik kabar baik awak babini pula. Lalu bertarut ulur melanjutkan tak lupa kami doa nang lawan kai aspan nang berdiri di muka nang tangan ke belakang dilihat kai aspan bilang hibak benar Hansa plus di muhafian mudah selalu pian disehatakan kaina di dalam surga kita tak kumpulan. Istilah selamat seharian semalaman saumpama salam ulun hari ini cuman selamat pagi lawan pian bertaan kikira pagi aja kita salamatan jadi saumpama pian menjawab salam insya Allah bang kita ini salamatan lawan juara jadi insya Allah di
akan. Jadi nang bebulik kami permulaan kepada ibu bapak nang pian mendengar kai nak jawab akan. Biar di dalam hati kada usah benyaringan. Jadi timbang salam ulun bulik akan. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Jadi terima kasih nang mana tadi sudah pian menjawab salam. Langsung hari ini ulun doa akan mudahan pian nang menjawab salam. Amin. Pian panjang umur selalu sehat badan. Amin. Sehatnya kita di jalan ketaatan. Amin. Di mana begana selalu dalam lindungan. Amin. Dan baawak sehat kita para rezekian. Amin. Rezeki nang didapat diberi keberkahan. Amin. Lalu berataan di sini tak kumpulan. Bila kaina bulik hajat dikabulkan. Amin. Doa nang terpenting kita sabarataan. Dunia ke akhirat kita diselamatkan. Pertama-tama hari ini kami ucapkan segala puji kita kepada Allah. Hari ini panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman. Kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan. Kepada sahabat para tabiin tak jua ketinggalan. Lalu kita bersyukur di sini berataan di Sahamayung kita ketemuan. Sedikit jujur ulun lawan sampian. Madihin nang di kampung jujur merasa sopan. Cuman hari ini ulun satu mat aja ini membawa akan. Ulun nang bertiga nang ini lawan kawan. Jadi nang tak lupa kita nang bersyukur di sini berataan. Karena hari ini kita dipertemukan. Berarti bang kita masih nih diberi umur nih nang panjang. Mudahan umur kita diberi keberkahan. Kita panjang umur selalu sehat badan. Lalu nang tak lupa terima kasih kami ucapkan kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Tak lain dan tak bukan ini Amang Mandra beliau Bangaran. Terima kasih banyak kami lawan pian. Tak lupa hari ini kita tuan rumah langsung doa akan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. berkat salawat mudahan tuan rumah sakeluargaan. Amin. Pian panjang umur selalu sehat badan. Amin. Sehatnya sampian di jalan ketaatan. Amin. Mudahan tuan rumah pian para rezekian. Amin. Usaha pian diberi keberkahan. Amin. Hajat tuan rumah mudahan dikabulkan. Dan ini acara diberi keberkahan. Amin. Mudahan tuan rumah di mana begana selalu dalam lindungan. Kawan naik haji pian sakeluargaan. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Tadi kawan ulun sudah mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Jadi ulun pulang nang mana rusakan. Ulun mewakili bertiga pemadihinan. Kami minta maaf bila ada kesalahan, lebih atau kurang kami menyampaikan. Ngaran madihin kami mangai behepalan. Ada buku, ada catatan. Jadi minta maaf, minta rela beretaan. Maksud tujuan kami menghibur bu hentian. Ada niat menyinggung di perasaan. Jadi tobat doa pulang saberetaan. Mudahan berkat kita di sini tak kumpulan. Kita sampai ke surga tak kumpulan beretaan. Allah beretaan. Lalu berlanjut ulun nang mana rusakan. Lawan nang bapak ibu di sini sabarataan. Tadi nang mukadimah di tengah membawa akan. Lalu meminta rila kawan sebelah kiri awak sedikit tahirang. Kini nang lawan pian di sini berataan.
binaan. Napang nang ini harap bener tuh menyambet amang Rizky ay lawan kawan. Padahal nih bertiga lihati aja pian kalau ulun tak tampan. Napang tampan ulun tak lain pada pian. Tampan amang Arni dasar bujur berlebihan. Kalau berlebihan lalu berlanjut kami nang mana rusakan beginang ibu bapak di sini sabarataan madihin pertama kita hanya besa sapaan jadi nang lawan pian di sini sabarataan jadi awal pertama kita menyapa akan lawan nang Pak Haji gitu nang di muka sidin kopiah putih berdiri nang bakawan dilewan Pak Haji tak lupa kami doakan mudahan Pak Haji sidin nang lawan kawan mudahan nang Pak Haji panjang umur sehat badan hajat nang Pak Haji lakas dikabulakan mudahan usaha diberkahi Tuhan Pak Haji Mami Dio doa khusus kesepian mudahan nang Mami Dio lakas bebini pulang bebini pulang. Jadi betarus ulun pematihinan menyambung nang berdua pandir buhan kawan. Lalu kita matihin hari ini menghibur pian bubuhan hamayung kita ketemuan. Ulun pematihin di kampung seorang tapi kada bapak yang penting hari ini kawa mengabulakan hajat amang mandra nang sudah maundang. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan tadi wantuan rumah sudah kita doakan tak lupa hari ini ulun ucapakan selamat nang bertamu kita seberataan berdebat di sini mudahan dalam surga pulang kita tak kumpulan asapa menyapa madihin kamulaan menyapa nang pertama bapak nang berdiri nang manguti ijelem nang itu sidinnya buhan pertanian lamun kada salah ulun malihat pian lain ramai tadi gitu amang kita ulun menyapa pian jadi alhamdulillah kita berdekatan nang pada hari ini kita tak kumpulan lalu nang tidak lupa kami betarus pulang menyapa amang Rizky adek di hadapan ulun hari ini hanya mendoakan karena amang Rizky inya masih bujangan mudahan rezeki pian dilancarkan dan segala hajat pian dikabulkan mudahan tujuduhnya lakas mendapatkan mendapatkan. Jadi bang ulun di sini berlanjut aja lawan amang Rizky nang ada tuh di muka bila hendak lakas tak dapat bininya mangai di berebay kaina mencari ulun tuh menggini lawan pian berdua bila pian hakun kaina ulun bulik berduduk di belakang berdua kita behunda karena wadah ulun kasih infonya mangai tuh di berebay banyak bubuhan janda. Bubuhan janda dan berlanjut kami mana rusakan lawan amang Rizky jangan tapi percaya jenang amang Harni ulun mama dahi haja selain awak hirat inya jua pandusta. Terima kasih lawan nih Abang Jun akun TikTok namanya atau Amang Hairi nah ini orangnya jadi Amang Hairi tak lupa nang berdoa jadi terima kasih ulun nang menyapa terima kasih banyak memberi sawiran pian nang pemula apabila masih banyak kuliling akan duitnya lalu nang tak lupa gasan nih Hairi ulun nang berdoa mudahan to Hairi pian sehat terus nang itu hari-hari mudahan bang juga selalu lancar rezeki nang apa hajatnya dikabulkan ilahi lalu nang tak lupa ulun doakan lagi mudahan to Hairi kawasatur haji Alasatur haji lalu bang ulun pulang melanjutakan nyaman itu berdoa lanti benar sidi biar tadi mendoa akan nyaman tak oleh 50
55.000 duit di tangan. Namun ulun kilai salam berheje hari ini ulihan. Tatap jue ulun abe syukur lawan Tuhan. Terima kasih banyak amang siapa tadi nang memberi sawiran. Lawan amang hairi ulun mendoakan mudahan tadi pian itu pang selalu pian disehatkan dan kabul terus seluruh hajat pian. Allah hajat pian. Lalu berlanjut hajat kami mana rosakan. Sudah 12.000 sudah nang dapat sawiran. Jadi abang hairi sedikit memancingakan. Sidin nang memancing itu lawan Pak Haji nang adang itu di depan. Kalau kau melihat tadi nang abang Rizky itu mah ambil duit di dari kantongan. Jadi nang lawan abang Rizky ulun padahkan. Terima kasih juang itu kesetian anggota DPR sana Acil Hamid. Kada ingat lagi siapa sih Bang Aran. Nang jelas lawan pian terima kasih banyak kami ucapkan. Sidin harga 100 memberi sawiran. Mudahan pian bulik nang itu salamatan. Lamun kada salah Bapak Husnan Bangaran. Jadi terima kasih Pak Ai lawan sampian. Mudahan hidup pian diberi keberkahan. Pian panjang umur selalu sehat badan. Apa hajat pian juga dikabulkan. Yang hadir di sini bertahan kami doakan. Dunia ke akhirat selamat bertahan. Allah bertahan. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Lawan tadi pian sudah didoakan. Lalu kita terfokus lawan tadi bepa nang pian bedudukan. Nang to memakai pian tas salimpak. Pian hendak mangamira kadi jadi menyambetakan. Jadi lawan pian ulun memadahakan. Ayo hanah menyambet ulun lawan pian. Bila pian mangamira ulun mulayakan. Malihat tu bepanya nang pian beduduk di kursi warna abang. Dilihat tu bang pian dasar sing gagehen. Ditambah baku mia pian gitu Pak Ai wanas bener kaliatan. Jadi lawan pian ulun memadahakan. Ditambah pian gagah tambah pulang tampan. Kawa Aisyah umpama amun hendak babine pulang. Babine Pulang jadi betarus kami pemadihinan. Nah alhamdulillah kami mau ucapkan madihin di Hamayung hari ini bertemuan. Lawan ibu bapak di sini bertaan. Nang ada di sini kita tak kumpulan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan. Lawan bapak parin nang lalu di hadapan. Lawas benar kita paling kada bertemuan. Dahulu tak kawan waktu bertukar kandere. Lalu berlanjut ulun ini mana rosakan. Dewan Bapak Parin kadisin tadi Bang Aran. Jadi nang lawan Sidin langsung hajat doakan. Mudahan Bapak Parin sakaluargaan. Mudahan panjang umur dan juga sehat badan. Mudahan banyak Sidin nang berujung memulantikan deraan. Mudahan Bang Pian selalu disehatkan. Kawan naik haji umrah sakaluargaan. jadi bang ulun pulang melanjutkan. Ulun nih berlanjut hendak besa sapaan. Menyapa ini bepa nang pian beduduk sambil berokok pian. Dilihat rokoknya masih banyak lebihan. Jadi lawan pian ulun padahakan. Bila rokok masih banyak Pak Ai itu lebihan. Atarakan dua bila gesan pamadihinan. Dilihat abangnya liwar bujur dan tampan. Sekalinya kasih Sidin gini rokok bujur memberi pian. Dasar bujur gagah rambut Sidin panjang. Lalu nang tak lupa lawan nih bang abang. Dilihat tas saling pang liwar saling kenalan. Amunnya tuh dibuat muat kucing saparan. Napa rokok tadi dibuat pulang ke kantongan. Alah kasih ambilakan. Mun ma ambil saurang mangai ulun sopan. Menang itu rokoknya harat bebujuren. Nang itu pang
di kisah gigin sasa. Ikam di rumah aja makan gitu nasi jarang bener beiwa. Aku rancak melihat lauknya mandai tarap. Alamat tarap lalu berlanjut kami hajaman narosak. Asik. Didin tadi mangai kerja di memberi pian. Jadi nang lawan pian ulun pada hatai. Tinanya bang pian harap gitu isapan. Isapan gitu pian sempurna dinamakan. Jadi nang lawan amang sedikit main kuakan. Bujur kayak gini harap aja isapan. Pusing ini mangai inya nuka rokok sedikit main kuacan. Sarajin nuka rokok di warung inya behutan. Jadi wan pian hari ini ulun padahi pandir masalah rokok kita hari ini. Amun rokok ulun diisap kada habis cilai ulun padahi. Cuma gitu rokoknya lawan pian ulun infue cilai kada dibawa di rumah anu bini. Ala anu bini jadi lawan Pak Haji ini selamat datang. Nang mana hanyar datang silahkan dulu makanan. Lalu nang tak lupa hari ini kami ucapkan jadi wan pian di sini bertaan. Yang ada di sini kita tak kumpulan. Mudahan awak sehat kita sabar taat. Sabar taat. Lalu berlanjut di sini mana rosakan. Lopang kita mangai menyapa bebinian. Jadi nang acil-acil nada di hadapan. Langsung aja kita itu nang menyapa acil karudung ngira. Amun kada salah bini abang duni orang dua beruh kambang. Ulun lawan lagi pian gitu bangaran. Sama-sama kami orang beruh kambang. Jadi nang lawan pian cukup ulun doa akan. Mudahan pian lakas kainak betianan. Ala betianan jadi ulun betaros hari ini pemadihinan lawan abang dihiga rizki. Ulun kada ingat bangai ngaran pian. Cuman pian gagah itu bang gagahnya dijenggut sidin panjang. Jadi hari ini hanya ulun doakan mudahan sehat terus bangai awak sampian. Dan segala hajat pian dikabulakan. Jadi bang abang sudah tadi disapa nang duduk tatai rizki nang betatai dihiga. Dasar mun dilihat pian liwar gantengnya ditambah bang janggut panjang kelihatannya. Awan rambut panjang ulun tuh memandang bagus benar mata. Jadi rambut panjang ada hiripannya. Amun sakilas pintas nang kaya beri parima. Beri parima. Lalu berlanjut kami hajaman narosakan. Lawan nang ibu bapak di sini sabar taat. Abang tadi pian sudah sapaan. Wajar aja kita ajak aja betamuan. Tapi nang kada tahu mangai ngaran pian. Jadi nang lawan pian cukup ulun mendoakan. Mudahan pian jua ini sabar taat. Mudahan panjang umur dan jua sehat badan. Apa hajat pian lekas dikabulakan. Mudahan kawa umrah naik hadis keluargaan. Lalu betaros ulun pemadihinan jadi keluarga lalakian. Ramai nang sudah datang pian mulai kandangan. Hasidin bang datang nang membawa hantaran. Jadi tuh bang pian keluarga lakian hari ini kami doakan. Sampian nang tajauh kasini datangan. Mudahan kaina bulik sampian salamatan. Ala salamatan. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Keluarga pengantin sudah disapa akan nang pian datang jauh dari kandangan. Jadi lawan pian mudahan kaina bulik selamat berataan. Kalau kami terfokus lawan amang rizki abai jalan kasuberan memberi 10 lawan pamadihinan. Siapa tuh pengtangan manggetar benar pian. Baik mangai duit ditabung aja pian. Biasa nang manambahi pian duit jujuran. Lalu betaros hari ini kami lanjutkan kepada amang rizki. Terima kasih lawan pian.
10.000 inya memberi sawiran atar pulang bejelan mangai tambah hiakan lawan amang rezeki ulun ucapakan pian duit ditabung ge senang bebini ulun main kuakan Lili Aisidin ulun nang mamadahi ujar kada hakon dijulung waktu di sini. Coba ya bang dijulung warna biru gini masih kakada hakon mangai ulun badahi coba tuh dijulung hakon kabang ma ambil pian nang hari kisahnya kada ujar mangai tasopane apabila kada hakon cium langsung di pipi Lalu berlanjut kita nang mana rusakan jadi nang abang rezeki dan hendak memberi sawiran jadi nang kami ganti nang itu 50 pulang kesepian malaran to kaina besan to belanja itu simpan impian jadi wan amang harni sedikit main kuakan bila nang kada hakun pulang diikut pian langsung hajar agap berdua berbakutan Jadi bang ulun pulang melanjutakan sewaktu nang bejalan ulun tadi kasuberan melihat mito acil beduduk bebeju hiran kanang kipas angin dipingkuti di tangan namunnya dilihat acilnya sudah belekian jadi lawan acil pian besalaman akwa bejiuman nang jadi lawan pian duduk berduaan ulun hari ini cuma mendoakan mudahan jilai pian nang itu nang laki semakin sayang 2026 berdua betiatan. Terima kasih adiknya pengantin ini memberi sawiran nang ini bang ija mangai inya bengaran lawan nih hairi pulang menambah hiakan nang ini pinanya inya memberi sawiran bilang kita banyak harga 2000-an kayaknya bakarina tadi mah horopakan lalu berlanjut ke nang mana rusakan jadi terima kasih langit tok lawan pian sudah nang memberi lawan kami sawiran adiknya pengantin ini kalau masih bujang jadi nang gesan pian tak lupa amang doakan mudahan tahun dudi pian pulang dikawinakan Jadi bang ulun pulang melanjutakan 13.000 terasa duit sawiran ulun bayang akan cakanya nih salamber harga 100an dapat 5 lamber berarti 500 tak oleh bang aman ulun tuh berpikir cilai tuh berpikir di dalam pemikiran jakainya 500 duit sudah di tangan kulik kabar baik awak babini pulang lalu berharus ulun melanjutakan tak lupa kami doa nang lawan kai aspan nang berdiri di muka nang tangan ke belakang dilihat kai aspan bilang hibak benar hansaplas di muhafian mudahan sahalo pian disehatakan kaina di dalam surga kita tak kumpulan lalu berlanjut ulun mana rusakan lalu aku terfokus lawan ini Pak Haji mangai nang di hadapan dari lawan Pak Haji tak lupa menyapa pian amun dilihat-lihat kayak anggota dewan asing itu sidin harap bener pakaian dari lawan Pak Haji sedikit main kuakan jaka istilah kata bebuhan anggota dewan pian nang bagaji Pak Haji yai saben bulan lain lawan ulun sedikit mengisahakan tuh sarajin ulun ada pacuan kecuali tuh di kampung ada orang kematian jadi lawan pian nang lawan tipa haji nang pian tuh bagus benar dilihat bajunya mirip apa bihi jadi lawan pian lawan tuh pak haji melihat itu si singut ulun tuh tadi nang itu lawan jenggot pak haji tata beli jadi lawan pian amun minyak awak dilerep nang hari ini bila kada dilerep kain apa ngalih malam lawan bini pas pian tuh mencium asaman cocok di pipi lalu bertarus kami bermadihinan nang jekia widing kipas angin di tangan jadi nang tidak lupa hari ini kami ucapkan ada 50 pian ma orai sawiran jadi lawan guru hari ini salam
selamat datang. Jadi jer mikrofon ma injem sabuting tuan rumah main kuakan. Lalu nang tidak lupa kami melanjutkan aja Kia Widing nang ada di hadapan. Nang duit 50 kasih nih atarakan. Jadi lawan pian hari ini ulun infokan. Nah ini Kia Widing hendak memberi sawiran. Harga bang tadi kesini diantarakan. Jadi lawan Jadi besatup satu mata beta